sister harayiki duhere hariya bayareka duhere hariya nta kibazo. Murakoze nde nitwa Grace umwana umwe n'umugabo umwe ntuye hano ni muwanje baje kunsura ku kinyamakuru BM TV Fire uyu munsi yadusuye BM Fire TV ngira ngo aje kutuganiriza ibindi turaza kuvugana. Murakoze. Mwene data turakwakiriye nawe ibintu abadukurikiye. Ya kuko mwese mwumvura ururimi rwacu kwa Kirundi, Kinyarwanda, Kinyamurenge turabaramukije. Nitwa Derek muri hano mu mujyi wacu. Ya ndanezerewe cyane no kumutumire mwa kino kiganiro mwaduteguriye. Turifuza kwishura icyo ari cyo cyose mutubaza. Murakoze cyane mushiki wacu nawe natwibwire. Murakoze cyane nanjye amazina yanjye nitwa Jenny ntuye mu Faransa. Voilà ndi ready ku buryo byose mugiye kutubaza ndabasubiza tamutino. Na Jenny naguciye mu ijambo wavukiye hehe? Murakoze cyane navukiye muri Congo mu Mikenke niho navukiye. Mwene data mama hirya hariya wavutse ryari wavukiye hehe? Navukiye mu Mikenke muri Congo. Mbese mwembi muvuka ahantu hamwe? Mwego muravukana? No gusa murasa mushobora kuba munavukana. C'est vrai. Oui, okay. J'aimerais. Mwene data wavukiye hehe? Banje navukiye ahantu bita Kirika. Kirika. Ugerageje kuvuga gacha. Muri komine ya Bisoho, intara ya Mwaro. Yego. Yani kuvuga mu Burundi. Mama niwe ngiye kubaza ikibazo. Hanyuma mama Dobrine ikibazo ngiye kukubaza. Wavuye muri Congo ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 10. Imyaka 10. Yeah. Toto wavuye muri Congo ufite imyaka ingahe? Mukana mfite nka 15. Utubwiye ko wavuye ufite 15. Kururi. Nawe tubwira ko wavuye ufite 10. Ubwo ngo mwembi ninde mukuru? Nije mukuru. None ufite umugabo? Arajinze. Arajinze. Derika kujinganiki. Kujinganiki. Urumva kujinganiki. Mu Kirundi mbese kujinga tuzoba kujinganiki. Muri Rwanda. Mu Kirundi ni kujinga niko. Cyane bisobanukiwe. Ya no ndacyuba ku isoko none bikabura umuguzi. Ndacyuba umuntu ugira. Ndacyuba ko ari terme kujinga kumwisoko. Wereka avuga uko abyumva ariko avuga. Kinda mukopezi. Ya no ko kujinga ari kurengerana. Kurengerana gute? Kurengerana mu Kirundi riko bavyita. Donc igihe kacareze cyo gukora ikintu kana. Okay. Nje numvaga kujinga ariko kwa kundi umuntu ajya ku isoko yajyanye ibintu none akabura umuntu wegura. Wala ni muri yo sanse umugabo bavuga ko cyagize mu isoko irinze yugara ico kintu kitaragu. Okay. Hanyuma mama hariya Madobrine wageze mu Faransa ryari? Nageze 2021 kwezi kwa 5. Mushiki wacu Toto. La même temps. Delike. Ya jena jeni 2021 ariko mu kwezi twashikeri. Ariko naragutanze kwinjira mu ndege. Na amezi 3 yonyene. Ariko nagutanze kwinjira mu ndege. Nari narayinjiye. Nari narayinjiye naho ntari naje hano mu Faransa. Ariko nari amaze kugenda mu bihugu bitari bikeya by'isi. Nibe bihugu wageze mu tubihugu wageze? Ndamaze kuja muri Kenya. Igihugu kibanyi. Kandi naragiye no mu Uganda. N'indege. Ya ndabaze no kugenda mu gihugu ca Swiss. Ya kandi mu Bubiligi hose ndamaze kushikayo. Ndumva umuntu ukomeye wa? Ya naragiye vraiment mu bihugu by'amateka, Geneve mu Swiss hari ibintu bitandukanye. Bruxelles mu Bubiligi, muri
nzi ko ari ibindi bintu bikomeye rero narahageze kugira ngo ndabyibonere ubu ufise gahunda yo kuja no mu Bwongereza mu minsi ya tuzojana ari igiterane gitegekanijweyo kandi ndibaza ko mubishatse twojana. Asante. Yes. Hanyuma mama Dobrine ikibazo ngiye kukubaza muri Kongo wavuye ukora iyihe mirimo? Mu myaka wari ufite wavuyeyo ukora iyihe mirimo? Njye ikintu nakoraga iriya najaga gukamisha inka nk'iyo babaga bakamiye mu kiraro najanaga agakurutu kaja kuzana amata. Ikindi nuko nashaka kurahura umuriro naza ngacana bagateka. Derike kurahura umuriro ni iki? Mu rurimi kurahura umuriro sinzi niba wabisobanukiwe. Yewe nabitahuye kuko nanje nakuriye hano barahura imiriro. Ako bagenda nabikumbuye. Kurahura imiriro twebwe hari abantu bakuze cyane cyane nibo bakunda kugira icyo bita kuvumbika. Ikivumbikisho bafata n'igisheshe. Igisheshe ni amase y'inka yumye. Bagafata igihe bahishije bagaca bashira mu munyota. Ico gisheshe cumye cyatuma umuriro utazima. Rero twaje tugenda kujana ikivumbiko canke ikintu iyo bakanye inzoga y'ugwagwa barafata ivyatsi bakanyishije nabirya bintu vy'ibisigarira vy'imihwi bakavyanikira naco barashobora kukivumbikisha mu muriro cumye catuma umuriro uramba ukarara mu ziko ku buryo bw'uko abantu b'abaturanyi baza tukabavumburira tukabaha umuriro. Hari n'ikindi kintu bavumbikisha umuriro twege ahantu duherereye hariho ishyirahamwe ricukura ibyo bita ibizuku. Ibizuku ni isi ibizuku ya ufite mwabwiye ndababwire ibintu bitandukanye n'iby'iwanyu dushobora kuba twarakoresha. Ibizuku rero twege n'isi imeze nko mu mwonga hameze n'isi yirabura. Aho hantu iyo si n'umuriro uguye nk'ikara ry'umuriro rikagwaho harashobora gusha n'imyaka himburuka kugera ku birometero byinshi kubera n'isi biri sinzi ko bicanzwe n'ibintu by'amapetrole n'ibikigwe. Ariko ivyo bintu rero amamashini arabibumbabumba akagenda arabifyatura. Rero ivyo bintu twarabitora navyo tukavumbikisha umuriro ukabona kuramba. Ngo reka mbaze mama Dobrine akabazo na Toto abanyamurenge. Ikibazo ngiye kubabaza watubwiye ko wakamishije. Hanyuma gukamisha uzi inkura zizi urasobanukiwe. Wa mugozi azihambirisha mu Kinyamurenge bawita gute? Insobeko. Wowe? Insobeko njye Twe bacita injishi. Mu Kinyarwanda ni injishi. Hanyuma ikindi kibazo ngiye kubabaza kuri bijanye n'inka ndabaza kibazo nka bitandatu ku nka. Hanyuma ya mase y'inka yumye mu Kinyamurenge bayita gute? Amase yumye? Yumye. Namase yumye nyine. Yavuye n'izuba. Nyine yahuye n'izuba aruma bayita gute? Afite izina. Aranyirira. Ubwo twatifumbi. Kubera ko iyo yumye niyo baje kujya gushika. Dore wowe mu bayita isheshe. Mu Kinyamurenge bayita igisheshe. Igisheshe. None birashaje. Wewe urumva ko byakwafuza. Birasa. No si kuvuga ngo nabakuru nikumenya kahise. Hanyuma ikindi kibazo inka yapushije inyana bakayikama bayita gute? Agapfubyi. Yapushije bakayikama yapushije umwana. Agapfubyi. Se bayita gute? Bakayikama. Nyine yapushije akana kapfa yari gato nyine gikama. Wayita gute? Neza kuba yapfakaye. Bo reka ngisubize. Inka yapushije inyana mu Kinyamurenge tuyita isuri.
isuri. Ese kindi kibazo ngiye kubabaza, iyo bazaga kuyikama babigenzaga gute? No mu Kirundi naho abakizi baje kukitusigira muri muri komante comment. Voilà. Iyo bayikamaga babigenzaga gute? Urabizi ko inka mbere ko iyo bagiye kuyikama ibanza gushira inyana ikareta hanyuma bakabona kuyikama. Ese iyo bayikamaga bizagenda gute bari kubakamishije? Wenda bashiragaho amazi kugira ngo ibere ryoroshe. None iyo ryoroshe nyine bahita cyangwa bagafata kandi kanyana k'iyindi kakaza kayikoraho buke bukeya cyangwa bakayiretesha bashiraho amazi ikuru. twebwe inka ibuze nk'umwana wayo ntabwo twabandanya tuyikama ibibabaye tuyifasha umubabaro tukayirekana cyangwa murahiye muhita mucamo muyibaga. ntabyo nabonye iwacu tukamenya yabuze umwana yabuze inyana yayo apana umwana wayo. inyana yayo njyewe ibyo byose ndabizi bijyanye n'inka kubera ko navuyeho ndi mukuru. Ni ukuvuga ngo iyo ako kana kapfaga nyine ako kanyana cyangwa akamasa k'iyo nka baragafataga bashakaga nk'urundi ruhu. Wenda sinabikozemo cyane ariko bafataga urundi ruhu rw'ako kana kapfuye. Noneho baje gukama ya nka bakazana rwa ruhu bakarujana aho ya nka iri bagiye gukama. Hari n'igihe bashiragaho umunyu ibyo uruhu rw'imyenda w'uruhu. Reka nsubize n'uruhu rw'imyenda w'inka. Ubwo ruhu barusanaga iyo bashakaga inka ko ihugira hahandi kugira ngo itabatera imigeri, ariko siko kuyiretesha. Kuyikama nyine ngo uyikame babanzaga kuzana kakana kuyirete kugira ngo irete nyine bayikame. Mu kuvuga ngo bafataga rwa ruhu either bakaba bashyiraho umunyu cyangwa se ntibawushireho, noneho rwa ruhu ikaruragata. Kugira ruragata nawe ukomeza ukayikorangiza. Ukorangiza murabyumva? Ukorangiza muza kugeraho cy'amabere akoroha, noneho barangiza ukayikama. Ariko urumva nuko bakamaga isuri. Hanyuma amata y'inka ibyara bayita umuhondo. mwerera n'inzoka ni umuhondo. Hanyuma amata y'inka yimye bayita gute? Inka yimye amasindire vuga ndagibazo. Inka yimye ifite inyana nkuru yitwa amasindire. Ureba n'inka ifite inyana nkuru igiye gucutsa inyana, noneho yimye, ayo mata bayikamye bayita gute? Amasinde. muri komantere mufasha abantu. ndabyibagiwe gato ndaje kuvuga amafuti ariko nahibagiwe, reka ndeke kubivuga. Bayita amasitu. Amasitu. Amasinde ni nk'ari Kinyarwanda ntabwo ari Kinyamurenge. Okay, hanyuma twagiye, hanyuma cya kintu bashyiragaho inka umunyu bakita gute? Inka umunyu bagiye kuzuhira. Umunyu w'inka. Oya, ikintu bashyiragaho umunyu bagiye kuzuhira bayita umuvuri. Hari umuvuri n'umuvure. Umuvure. Ni umuvuri cyangwa ni umuvure? Umuvure. Umuvure. Ubwato. Tari bwa bwato naje ngo ubwato bw'inka. Ubwato bw'inka. Kiboro. Bariburira igihe. Bakakibaza bakaca bashyiramo n'ikibugiro amazi n'amazi byose kirakoreshwa. Cyaba kivuye mu giti nyine bakagikoramo bakacita ubwato. Ubwato bugendera mu mazi. Twegereye rero ndobona icyo kintu iwacu kivuye ko ari mugandi icyo gishobora kubaho mu byitiranwa by'ubwato, ariko icyo nzi twebwe gutera twakoresha n'ubwato. Hanyuma iminsi igize icyumweru mu Kinyamurenge bayita gute? Iminsi y'inka.
iminsi y'iyinga iminsi igize icyumweru muri mu kinyamurenge mbese icyumweru bakita icyumweru n'akazi rimwe icyumweru bakita gute iyinga mwebwe Derek natwe ni yinga cyangwa indwi hanyuma ni iyinga si ku cyumweru icyumweru ni posho n'akazi rimwe ku isabato posho ni kwa gatandatu hanyuma ikindi kibazo ngiye kubabaza mu kinyamurenge gutoragura gusenya bazita gute mu kinyamurenge gutoragura ndabakubwira twebwe gusenya ariko natwe uratoragura udukwi baratoragura udukwi mu biti ukagenda narabikundaga hanyuma twagiye mbabaza ikindi kibazo amase y'inyana bayita gute ikisi amase y'inyana kakanyana gatoya ifumbire amase ata amacucu umucucu amase y'inyana ivuze kakanyana gatoya cyangwa n'ay'inyana bavuga ko yacucuye ariko nibaza ko ari umucucu cyangwa amacucu komandere n'umususu ya n'umususwe n'umucucu niko bayita kabisa nturengiye kwa batofuri yarabitsinze natwe nibaza ko ari icyo nyine kuko bavuga ngo yacucuye hanyuma amata y'ihene amahenehene voilà peut-être bakora amahenehene ariko n'amase y'ihene hanyuma amabere y'imbwa amabwenge y'imbwa amabwenge amabere y'imbwa amabwabwa amabwegege ni iki amabwenge imbeba nayimbeba niyo bita amabwegege nayimbeba bayita amasyegege amasyegege amabwegege nibyo n'amabwegege nibyo amasyegege aha ibindi bibazo ndaje mbabaze hanyuma guterura mu kinyamurenge kurengeza oya guterura nk'umukobwa mwabyumvikanye cyangwa se mutabyumvikanye guterura ni kugira iki kubombora kwishingira ntiwasabye mbese kumvikana n'umukobwa ugaca twabyita gucikiza gucikiza umukobwa avuga ngo yacikiye umugabo nawe avuga yacikije donc ni gucikiza cyangwa iyo no kubombora okay nabyo bisi niyo mwumva bavuze kubombora twege nikijya bita gucikira cyangwa gucikiza okay twagiye hanyuma ikindi kibazo ngiye kubabaza ndababaza ikibazo kijanye n'inka hanyuma ya mata bakama bwa kabiri bayita gute amata bakama bwa kabiri wasoje gukama bwa mbere umuhondo oya wakama urangije gukama wongera ushyiraho inyana ya mata ya kabiri kwimira nukugira nukuruza inyana konga amarindira we amarindira atege no hanyuma ahandi nka bazahura bahita gute bazahura iwacu sawa mwifama amasaha mukiraro wahura mu kiraro hahandi ku musozi bazahura bazita ku musozi kugishisha hahandi wahuye inka hamwe n'uwa musozi kuragira bakajya kubushakira hari n'ahandi waragiye bahita kwemera kuzemera ndetse ndizibaza ku musozi ku kiraro n'ahandi zibaza none ahandi ngazibaza trebye n'amadogo ni mu rwuri ya mu rwuri batera eke muguri none wowe ushize muri logique yawe ahantu inka ziba ziri ntabwo ari ku musozi
ariko oya ni ku musozi ariko hafite izina ryaho izindi ngene bavyita ahantu hose n'ubu inka z'asana zitwa mu mu rwuri nyine ahantu hose inka ziba ziri hahandi zazavuye ku kiraro zabyo ahandi ya waziragiye niba bayita mu rwuri naribariye kandi numva ko naje nshaje ahubwo mu mutwe aha ahubwo niwe mukuru hanyuma ikindi kibazo hanyuma ahandi bazijanaga kuzinywesha amazi Kinyamurenge babyita mu ruzi kuzinywesha amazi zigeze mu mazi gushora gushora yeje gushora aha gushora hanyuma ikindi kibazo ngiye kubabaza kadushira muri kibazo cyo mu Rwanda ko ari abanyarwanda batukurikiye kandi ndatekereza mbere ko mugera mwabaye mu Rwanda mwizi ibyo bita ntibavuga bavuga ntibavuga bavuga ntibavuga kujya kuri toilette ku mwana bavuga kwituma bavuga kwihereza no bavuga gutera intumwa gutera ugikora ndamuha amayeri 10 Darine ugikora ndamuha amayeri 10 kujya kuri toilette ku mwana ntibavuga kujya kuri toilette ku mwana umwami ntajya kuri toilette agira ngo baramuherekeza arihagarika ndabaha amayeri 10 ugivuga ewa n'abadukurikiye ugikora abantu ndamuha amayeri 10 kujya kuri toilette ku mwana ngisubize kujya ku nama umwami ntajya kuri toilette ajya ku nama maricuma abacitse mayiro cuma arabacitse bari kuyanywa ji ntibavuga kuryama ku mwana bavuga gusinzira kwirambika oyendaga kwirambika kwisi bavuga ngo umwami yaryamye yagize gute kubimbikira kwibambura kwibambura no kuzuka kuzuka nawe ndabyuza kwibambura nyine tubyumva ko ari kwibambura no kuzuka okay ntibavuga isahani umwami ariramo bavuga icyo mwiza kugisobanura batatwe icyo kuryama ku mwami abanyarwanda muze kugisobanura iki ntibavuga isahani umwami ariramo bavuga hari amasahani hari ya isahani umwami agomba kuriramo bahita gute isahani umwami ariramo mubehe no niko muhita mu Kirundi muguru nuko no c'est pas bon nawe nabyo isahani umwami ariramo ngigiseke vuga gute shiza amayeri 10 urivuga 10 isahani umwami ariramo isahani umwami ariramo gusuruma yabariramo tari nkigiseke wende subiza ntacyo twe abami twe nta byacyabanye shike ngo uri mu isahani umwami ariramo assiette assiette bahita gute hayo bahita manjwa manjwari manjwari ntabwo ariyo no isahani umwami yariragamo bahitaga manjwa manjwari nizira abagabuririraho inkoko oya ntabwo isahani umwami do abanyarwanda mwandike comment aho ngaho isahani umwami ariramo bayita manjwa none manjwari ni Kinyarwanda ni Kinyarwanda ni Gifaransa oya mu Kinyarwanda niko bimeze umwami ntari isahani umwami ariramo arira ni Gifaransa Gifaransa rena nzikore zira nkoko barira we manjwari ziri nkoko ubwo nyine nabo cyari Gifaransa kubera ko byari byaka ntabyo bari bazi bazikuye mu Faransa bazita manjwari ari inkoko bagaca babahenda ngo bazi niba twibeshe comment ariko njye ndabizi ko ari ukuri aha twagiye bavuga kumena amata ubishaka bavuga kuyabogora kumena amata ubishaka ntakuru yamena uri kujya ku meza kugogora umwana yibogoye kwibogora ko ntibavuga kurangiza gukama bavuga kwinikiza n'igihe ushize inyama guhumuza wowe Derek
gusa Wara mu madombrina abikoze inka izi abantu mwazibaye twazikuriyemo. hanyuma ikindi kibazo ndabaza utundi tubazo tugera mu kuri dutanu dusoza ikiganiro cacu cy'uyu munsi tuzabanywera tugarura abatumirwa bacu. Ikindi kibazo ngiye kubabaza muri iki kiganiro cacu, ikibazo ngiye kubabaza ndababaza ntibavuga kumena igisabo bavuga kumanika igisabo bavuga kujisha. ntibavuga kumena isekuru baya kumena isekuru bavuga kwisudira. kumena isekuru ni ukuramvurwa niba kuramvurwa Kuramvuga menshi no kuramvuga. aha ese ikindi kibazo ngiye kubabaza ese inka iyo yapfushije inyana igapfusha akanyana wenda katarageza igihe bayitaga gutabwa ko gapfira mu nda kagapfa wenda katarageza igihe nk'iso gusuka inda kwinka kurambura Derek yarambuye ako yarambuye no mu Kinyamurenge yarambuye. Hanyuma kijya kintu inka izana yabyaye gushita gute mu Kinyamurenge umuziha natwege no muziha kuko bihuye Kinyamurenge n'Kirundi birahuye. hanyuma icyo twirindawura Deri umufuniko w'isafuriya Wita gute? umufuniko w'isafuriya n'umufuniko canke umupfundikizo Kara kaboro bafata umupfundikizo umurumyo n'ibido none se reka nane mubaza ubunyobwa mu Kirundi babwita gute? ubunyobwa mu gifaransa n'ibijya bita ahashide ariko mu Kirundi bavyita ibiyoba. ibiyoba ni nk'ibinyago. hanyuma mu Kinyamurenge ubunyobwa bwita utubemba. ariko ubundi ubuyoba bwemeza nk'ibinyago. ubunyobwa mu burya gute kandi ari ubunyobwa urahekenya ubunyobwa twebwe ntabwo ari ubunyobwa twe tuvuga ububemba. Kinyamurenge n'ubemba ari Kinyarwanda ni bwo bunyobwa mu Kinyamurenge n'ububemba ubemba aho tuwekenya mu kuburya urabufata ugashira kuri cya kindi bakarangagamo urujo ugashira babyita urujo namwe mubwita urujo ukaranga urujo nyine mu Kinyarwanda mu Kinyamurenge noneho ukabukaranga wamara kubukaranga ukaburisha isari y'umutsima. ubunyobwa mukaranga mu mata mu mavuta ngira nta mavuta bashiraho bari mu rujo nyine ujiste baragumutse ufata umutsima aho bagurisha umutsima akawunga. hari n'akandi kantu numvise k'umutsima bawukoze icyo bita umuhwi mu Kirundi mu Kinyamurenge babita umuneke bagakoza umutsima cyane rwose. ni ukuvuga ngo iyo waba ufite umutsima ntamboga ufite ariko ni za ruguru. noneho iyo wabonaga ntamboga wafataga nk'umuneke. urabona umuneke kandi umuneke wo muri Kongo ni special ofete ntabwo imeze nk'ingi bagi bashyiramo ibintu by'ibizungu hari ukuntu babitera imiti. twebwe byari na kiri urikuba ikintu kiri biyo ugakoza nyine umutsima urawufata ukawushishura neza umutsima ariko wishushe nubwo waba ukonje ugakoza umva birajyana n'abantu baba ku ndondo iwacu ku ndondo mu bijumba hari abafata barisha ibirayi bino birayi akabirisha umutsima igihe ibishimbo bitarera twakaza gufata ibirayi byari nabiriyeho ugafata bya birayi mu Kinyamurenge twabitaga ibijumba biriya bijumba bindi tukabita ibijumba by'ingozi twabitaga indofa nyine mu Giswahili hanyuma mu Kinyamurenge twabitaga ibijumba. none biriya bijumba bindi bino bifite by'imigozi tukabita ibijumba by'ingozi. ibijumba by'ingozi zabaga za minembwe iriya gutya ariko ari mu bijombo bifite ingozi ni ko imigozi by'ingozi nyine bino by'imigozi bino bifite ibijumba ibiryohera twita ibijumba twabitaga ibijumba by'ingozi. baranabigegena ko bakabitera ahandi iyo ngozi
twege ivyo bita ingozi twiwe bavyita imivyuka ayiwe komantere ga Imivyuka. imivyuka iyo ngozi mwavyise imigozi twege imivyuka tubibaze se mu karere ndimo ariko bashobora ku munsi bataba bavyita uko mugabo mu karere ka Kirimiro no bavyita imivyuka imivyuka Kirimiro Mugamba n'imivyuka yeso Okay. hariho akandi kantu je nagomba kubaza kanyuma icyo bita ambulance mu gifaransa donc n'uburyo abantu bagwaye hariya imidoga idashika cyangwa amamoto ataraza n'amakinga amagare baca bakoreye ikindi kintu cunguruza abantu ya mu gifaransa cyo novuga brancard n'abakinyi mu bihugu urabona ko umukinyi yatembeye mu kibuga kajya kantu bamushirako bagaterura bagatwara hanze mukita gute mukino igipoyo bakita igipoyo Igipoyo si ingobyi ziri abantu No, se ni. yatwa kita igipoyo Ni igipoyo. Nubwo nzo zabaga bimeze by'iwacu sinone ko bino bipoyo by'intuza Vy'ivyuma. z'umugi by'ivyuma Twese reka bafata byari ibiti ibiti, bagashiraho ingoma ibiti. bagashiraho uruhu rw'inka byari nk'ikirago cyangwa bagashiraho ikirago uruhu rw'inka bagakora igipoyo umurwayi bakamushyira kandi bakaza urutwara urugendo rurerure wa babiri bajaga imbere abandi inyuma abandi bakaja hagati babiri bakamuterura kubera tuba tuta mihanda yabagayo twege barakijisha ni ikintu bacisha mu bintu bikomeye by'ibiti canke sinzi bavyita imisuna bagaca bajisha bagashiramo igiti kirekire n'ikindi kigafatwa n'abantu bane babiri inyuma babiri imbere rero bacita inderuzo inderuzo cyangwa interuzo inderuzo ya hanyuma ambulance nayo iwacu Kirundi bahita gute agiye ambulance ambulance muri Kongo ntayahabaho mwakoresha imodoka nayiboneye ibuvira nkibona bwa mbere narayibonye nkikubita amaso maze ndashendeka narashendetse gushendeka ucyatedeye gushendeka no kwirukanka gushendeka ni kwirukanka cyane narashendetse ndavuga ati kiriya kintu kitanja kuko nibwo bwa mbere nari nyibonye nageze uvira uko iwacu niyana ushaka kubibanya umwana muteye mu cyaro twebwe zarahabaga ya umuhanda wageze ryari iwacu mu Mikenge habaga n'ikibuga cy'indege mbere kubwira atari tuba twara ku pite two Mikenge wari wabonye indege wanyu cyane gose twari dutuye twebwe mu Mikenge indege yigeze kwitura si ukuvuga ngo n'abaperezida uriya bacaga iwacu neza ko tuye mu kibuga cy'indege habagaho n'ibitaro ariko nta mihanda kuko n'abantu babyarira kwa muganga reka nkubaze imodoka ntabwo wigeze nta modoka yageraga mu Mikenge mu Mikenge hari umujyi handi ku rwego rwo hejuru umva nkubwire n'abamama babo ibaze ko twavukiraga kwa muganga abandi baravukiraga mu keretse kuri uriya bitaro certificat de naissance bawi right fit iwacu Mikenge tiyikoraho ivuga ati right fit certificat de naissance uragiye cyane gose anniversaire siro premier janvier 2000 zanani rero yawe tuyirebe zana kizeze wowe tyobyemana ubazavuga abazungu baravuze reka iwacu tuzaje icyo nzi njewe imodoka zagarukiraga zikiri imbaraga n'ifisi zigarukira mu mateka urumva ahantu bituraga indege ntigutanduka buri modoka umuhanda ugera mu Mikenge umuhanda ugaruka Kirundo